mama buy o say you atete nema so ye wo anwa bi wo hono a ye fa nukuba anwa sa anwa no local anwa no motete so tujimi emo no motete so emo e papa me emo a yewura kofo braso na do adanko abraso emo a na metode 8 million up to now metode 8 million exercise enema bi expensive bi enu hono a abafem ginniema sebi predator enye niema eye papa ana mo de aba fom so ma tete so na so minu kase ura mala tadwom ura mala market ura odoko market ura kaneshi market ura gogoshi market ura kantamato go and see wo mo ton ne ma kurum ene ma boy den na e de anya sasan de ka bintela kan o Ghana ni nti wo support dollar no mo se aba fam no ukọ aya bank so dollar unya ba ko gawo for nchen obenya gawo for dollar ne ensaka enne ko gawo ni so per dollar to obenya bi 13 Ghana cedi o per $100 billion ato obenya no ato ba ko bank unya nto koko no kwa de yewura mama price odi ma Ghana ne de na yo otiso ko diva for no mo de 1000 Ghana cedi 10 million sasi kan ne ka se yewura mama de to no Ghana koko bag tane kese otoro na propaganda ndisi for ye wo koko ado breso senko se kufu ado tokoko 60 million a bag no one ton sa no enu 110 na bo mo ani nti o mo dia memmenfin koko ya yewura mama e ton 25 million no e ya memmenfin e no mo de to me was stores be me ensa e wo Accra minimpa ya mo wa kese mitwa wa kese ka minimpa ba na wa kese mitwa mo ka no dudo no ajai aduma na to wa o mo so mo kutu galamsey oh yes adenti see yento ade enema ne go ne yento okay eti akwakwa yento no sika ode manu sika ne so no eti de be say obakotu galamsey ne no so bebo ane de oh se ne so be ko kana so akokwa kra okay me ne bia galamsey no mu ame ode akwakwa ko be dey ebebo ano baduko bi asase na so dan sisi no asase nya ne dia ne hwande Ghana Railways for asase okay Ghana Railways for asase na o man panyi dada wanye ne babiko atamres ebreso ana sasase no kodi osofo badiko bi ensem na on say yewura atamres ebreso na badiko bi obi a na wakasama NDC serious me na ma no bi biara kwa ba ne ebedi nkomo papa mi jidi sa wa ye ready na menson ma ye ready na ne ebedi nkomo afa eye amemwo ye President John Dramani Mahama ebuno wo ne sen and wo dey compare ye papa and say ye former president akufado amemwo na wo bu na niema akose ye to ade and say ye ntade ene japoku ewa ha sunsun mu de bulldozer e ofia ha ye bedi enkomo nti wonso obetimi atwe wa adwen amemwo no ekose ekoyie ebise ekoyie ebise ekoyie wonso san na ekoma ene ejapoku wa ha de a we di ni sepoko na mamento ncheno ye fa ko mo chiche ni na so eja abashari kabo me boza awrade nshirawo nyankofo nshirawo awrade ntina ni mu nshirawo ati ai amishirawo enni die mo enne wakoyo sofopon na wosan wo business a woje enne uhu ne masan ye President John Dramani Mahama ba e ko 2 years ni na uhu ne masan ne ma akoye de yo abashari papa nyankofo nshirawo na onshira adepa atiefo nyina na obi a on subscribe adepa bi on ko subscribe adepa na awrade nshirawo amen ajapoku meti yi dodo no afrem odi for chance me businessman enya sofudi nko ni madwuma meti we me crack carpet efri nkofo man so de ba enti me kasa wo my Ghana na me de meka na o my timu yo se wo kaso be kan no kra nipa be sori atia wo nipa be tawo na wo kan no kwawe ni mom nipa sori atia wo na se ye mpa no kwawe atia o ma ne mpa no kre okay o ma no mo mpa no kre na se be mpre na san ko my we yo my o mo mpa no kre okay ye ti Ghana ha wo ena akufu ado breso Kevin Taylor etena buruchire edi mpanyifo Ghana ha nyina tem nkuridi otumfo ate kokoso etimi bie wa no kan se sebe manu da sumina so otumfo no mo akofa bibia sisi ne sen Kevin Taylor timi kasa ya tia Archbishop Duncan Williams kasa tia mpanyifo titu bebre wa Ghana ha ya anto anka nkosoro ene yewura mama otwedi ampo basa yi adom eye wadom ene eto aba ede ma no obeye o mampanyini Kevin Taylor
etimi bebo dawro ma wa adidate mo de akufo adu nyina na nya bibia sesen be Mahama oba be president eti ewura Mahama be president ya na sebe senya nukra pa na ni wo ma we mu a na yewura Mahama obreso kabintele timi afura burochire asim pampan nya kukudu abagana ha ama police for the kabintele achi agadna ko court akodi asema ma kabintele se di bem wodi bim wasa kwa na burochire ade nka hama adwene sa asem na bia bebi asem no kwa na wodi bim dada na okodu burochire so kwa kaka mo nka na nuntum ya to abama ni ya yewura Mahama che na dwuma asi hwatam di de kabintele ese di nkrofo Automane wa park so. Ya di nyina yewura Mahama oto wodi. Unkasa. Hwe ba bia. Bia onti wodi. Yese yafuno enim babone. E bia na ye president John Dramani Mahama eni Kevin akasa. But Kevin na so de. Unze utimi wu mma be 3 na ba ku bi o ma utimi so we dey yes stop on academy plan. Se sa wo de neto ano no so de ato a. Ti e bia in someone elkoso Kevin tele di atemina. Menya sure say ya papa ye John Dramani Mahama be kase onene nkasa e bi onene nkasa but Kevin na no onti se odogo bi no sorry papa ti asabi anya nkwala wo Ghana ho meti ameka sei anoma na mwiem kwa mne nkosia okay eti sabi mpre se yewura Mahama ne NDC fo mpanyimfo ade warning ana threat amaka vintela sabrantie so be kan wa asem a kan wa asem emfa ye ni NDC mata won sama oka ho a kaka bintela nko be jade wo ka no anye sa to nko be obetima e demonstration to yewura Mahama free konwa so me ka kire wo ne Kevin Taylor se yewura Mahama mistake e kan se bi se bia Kevin Taylor en mo NDC for dim biem en candidate for asem biem a yewura Mahama ontimi twa 4 years wo konwa we so ada Kevin Taylor bi enkan ono na be president o mampani o da yewura Mahama bae oh papa de ono ni entia ne yewura Mahama appointing kofo mo ye adwuma Kevin Taylor say wa obedi nkwasa se mema Mahama sakewo ya mpa na no yewura Mahama nkrofo ya NDC fo ya nkasa o mu ebu o man hwe na no adidi atemodidi NDC fo na nkasa bi na de no nya me ya se bia papa me Kevin e trebo amene ya adwen sabe insamfu bi kofo a se se yetimi nya obi obetimi aka ya wonsam bi wo wa wo kan eye no kware ebini se ba bia o mampanyi kofo abobra koduri legacy mampanyi kofo beja no Ghana hayi utimi ka che mampanyi kofo se na kwadwo nti no te hwim oh eno de yawe ye fans ra no de men support for sa na ade anya sasa no Kevin Taylor ka no Ghana ni nti wo support o sembi o kan utimi because ene Ghana mpani for do na di sika wo Ghana ha papa ya uten okodra no we in America me Kevin men fo ani o ye ne so apart from na tem didi e wo di no wono so ne lifestyle no inti ba ni semo a wo kan sometimes me na naka asem bi chere me o se wo si so a sabe no bi kasa enti eja wo na ni adapetwa no na kutwam etwa no na mom sometimes ti nyansa no so a wo kan se nyansa bi enta e chere dia ye money too but wo ti Kevin some a wo kan kino wo ha ni some no e fat no ko wo baby because dem yent me we see emba sabe wu se we see free head dem free ho shadi papa se contractor yi dan na ekwan no anka wo dan a contractor wo yi kwan na ekwan na anka wo dan a de obeka se ekwan na wo yi ne ekwan contractor na ni tene pa because wo yi kwan ni yi pa se bi period asase nkrofo di sika wo ma we mu a wo nyansa wo betim di akasa kire nipa wo mu di sika no anaso obetimi appoint nipa we o so yo man papa obetimi di nipa na court na wontimi nsori nkodiri obi atam keke kwasenti obi akeke na se bi obakwa wa aka so ba wa no se opeso tete akwa na makwa nya tete papa da ache a wo de atam didi akire oba tete ya me ba cho oba da ache na tete na o tete na ba be wie se de ama wo tete me kana se enti media yewura Mahama obu o man no na mbom enime bo no atwa se odi na ede esi fam na omutwetwa ne mabi so na mo ayi no kan bi se o man mu ayeden ba wo sha papa o man mu ayeden de o Ghana o man mu ayeden wo de compare kanena na Akufu ye former president Akufu Ado wo so a ene wo de compare otum se o man mu ayeden yen kan no kware o man no emunya eden yewura jeje runs ka asembi was forward never backwards never ena ebere ni pel dot so no
na ho kyerɛ bɔ ɔman nim na ɔman nim emu ayɛ den ni nyinaa ma ayɛ den ama nkurɔfoɔ bi a mɛka ne sɛ ɔmo nkuta nsafoa nsafoa ɔmo de kɔ bie den abrabɔ yɛ nsafoa abrabɔ yɛ safoa na ne papa kɔkɔ ɔtin di ne birthday ɔka twi kasa bi wa me sɛ mo ante ye papa kɔkɔ ɔtin kan sɛ bi wɔse abrabɔ yɛ fie ni kan ɛmɔbra na ɔno ankasa ɔkɔ onya kwan kɔ na abere wati ankyɛn na abere wati ane ni ha yɛ kwan me ntimi kan sɛ mo nyina nkyerɛw enti no abrabɔ no so wokuta nsafo a abrabɔ mu nya den ma wo de ntam sɛ emu nya den ɛwɔ Ghana ama me tie yi busa me ho sese kɔ baabi ɛtɔn cement store boy ɛtɔn cement menu ka so bewura store na cement ba kokora na hɔ kɔ site kɔ bɛ nkɔfo yɛ adwuma site pa nkɔfo si dan wɔ site pa mo na mum yɛ hwɛ sɛ ɛbra na MPP fo hɔ no a na dollar wɔ soro no ne sika wɔ kurom anase ne sika ne kurom ti asɛm ne yo ɛna bra NDC fo ba yɛ sɛ o ma te dollar so ama dollar ba fo mu sika wɔ kurom anase sika ne kurom ɛno ne adwuma asɛm a metimi ne ma no aka bie because me no ka sɛ me was stores bɛɛ miɛnsa ɛwɔ Accra ya mo wa kɛsɛ metwa wa kɛsika ba na wa kɛsɛ metwa mo ka no dodo no agyae adwuma na to a ɔmo so mo kutu galamsey oh yes see yɛntɔ adeɛ ɛnema ne guo ne yɛntɔ eti akwakwa yɛntɔ no sika ɔde ma no sika ne nso no eti de bɛyɛ sɛ ɔba kotu galamsey ne no so bɛboa ne deɛ oh sɛ ne so be ko kra so akokɔ kra me ne bia galamsey no mu ame ɔde akwakwa ko bɛyɛ dɛ ɛbɛboa no eti shodi papa timamufoɔ no wɔn mo ankasa na edi adanse sɛ ɔman ni mu ayɛ den ɛnyɛ mama ɛna ma ɔman ni mu ayɛ den wotiɛ me kan pa nti wɔn na ma ɔman ni mu ayɛ den yɛ ka ho bi ana amamo ne mu ayɛ den no ejina yɛ mpanyimfoɔ no a ɔmo wɔsoro no ɔmo ayɛ den de ɔmo ayɛ nyina ne sɛ sabio mo se mama dollar aba fam etu dollar aba fam dia ade sɛ mo hwɛ ne sɛ mo be make sure sɛ yɛ ne ɛkɔfa ne ma de ba no ɛnema ne bo bɛba fam na obi etime ne bia ayɛ den atɔ because yewura jeje run se braso onyame fa ne kransie papa je ya omo de bibi by do something before you die eduru ba bia jeje kan se enema boa ye dinti obi atete nema so no wo ma asrafo tisi krom ewura nkofo stores ya ba na se wo nema boa de a wo ma ka se timi gina ho bo nema ne don komi samra na mususa anana wanyini asema me ka se wante wonti bi ko abakwa se mda ena che se ajogo menya abofra de mete wo no jeje braso ọmọ nkọfọ ne ma bebre don komi sam na sugar milk ọmọ don komi ba yewura mama dollar iba afọ mo se dollar ba fami ko pot so ko yu niema mo ye mbe show tama ha bo ane se sika e ba bo no se kwa do makọfọ bi ba se AI no mo de aba no se wi niema home use niema no ene duty no omo ankasa no beka wan se ba brand niema no omo si AI ene take it we no na masa omo we won nipa ene mi se uti omo no so beka no kwa etimi de men de me kan ni a train nipa nyina se omo ni mo ye de a ejina wo nipa no so unku abrabon safoa ene mo be de ama wo me meti yi se mu Ghana emu one cup ko Ghana 100 Ghana cedi wa Ghana ha emu 1 cup e ko 100 Ghana cedi wa Ghana ha mi ajapo kumeto en fe timi da ti asem yo nanso obi a wonni abrabon safoa no emu Ghana e ko 100 Ghana cedi obeko bran nti na wo ka se ye mpa abrabon safoa yes on say yewura mama bai o mo se ye atete nema so yawo anwa bi ho no mo a ya fe nukuba anwa sa anwa no local anwa no mo tete so tujimi emo no mo tete so emo e papa me emo a yewura kofo braso na do adanko abraso emo a na metode 8 million up to now metode 8 million exercise enema bi expensive bi enu ho no mo aba fe giniema sabi semi prayer san enye niema eye papa ana omo de aba fom so ma tete so na so me no kase ura mala tadwom ura mala market ura odoko market ura kaneshi market ura gogoshi market ura kantamato go and see omo ton niema okurum ene ma boy den ene sika so bo bi ni ho ene semi president ton ade na onim shodi Ghana no ho omo nye ne sa amaye because
ye pe oman a nipa nko betime du oman we so ye keka se jeje tam no enne nkeye yewura mama oye so humble man brand no ase enti nema bebre koso a wo nema bebre koso a ohunu menu kase sisi a masa dollar no mo se aba fam no oko aya bank so dollar unya ba ko gawo for nchen obenya gawo for dollar ne ensaka enne ko gawo ni so dollar to obenya bi 13 Ghana cedi o pe $100 billion ato obenya no ato ba ko bank unya nto enti sa ne ma wenya ne ma bi a akutie nipa na number 2 anasifo no mo se akufu adobre so no o ma jalawa no yantu o ya jalawa no so yantu ba ne ya nyame adom to ye ese mu na moto amusun kokko apiafo na to amusun o mu nyina me se enka o mani hadenti na enka o mani papa na say your president John Dramani Mahama no so ya deal because kokko no on the niema watete petrol so ni sam niema bi a untusu se brepam no obatuma ma nto omunya abotre kokko no kwa de yewura mama press odi ma Ghana ne de na yo otiso Cote d'Ivoire for no mo de 1000 Ghana cedi 10 million sasi kan ne kase yewura mama de to no Ghana ha kokko bag tane kase otono na propaganda ndisi for ye wo kokko ado bre so senko se kokko ado to kokko 60 million a bag no antone sa no eno won tensa na bo mo ani nti omo de amemmenfin kokko ya yewura mama e to no 25 million no ya amemmenfin eno mo de to guess on to 1,500 na 1,000 ne wiase penifo se wonya tenten sra kotia on se Ukraine ni ayifo ntokwa MPP ko kan bia pe na asie nu nketon ka se Ukraine fo na ko motokwa na Ghana for de fa ho bai intime affect ba enne America for Israel for ni we mu ko de se mo se aka Ghana ha etimi de depoku de me aban no ne ntutu ya wo to so no me de me mani di nachi onye obai so aya de obo asofo no ti se ohwe ti se asofo no bia owusu bempam ne ade utimi se sesei ene makoye ma omo opambo beneza da koye de ne makoye ma omo eti sa na che mama yo bia wo so pa asofo asem papa asema wo kasa ye president John Dramani Mahama pa asofo asem ene wakofa de ama mimi se wasem ya papa beduko bi and then wo share Ghana ha wo no trending the pastor wo trending wo media ne so ni na ne say update na ye papa beduko bi trending ene die wo so sabe ne mo chere ne kakwa ane on the watch when kakwa to the sense na sorry kra wo ton enkrofo se papa yi sika obunya ye nyina wontimi ansomu yie ema ene wo achere wo de a na ne sika na wonya ye no sabe ebinum se enye sika papa ebi nso se ahokyere wo ho ebi nso se wanso sika no mu yie papa wakoya sofo pon na wonya ko sofo na ne ho aba asam ene wo mo twene sra ne abasa se sabe wantoto ne niema yie ntine ne ne ho achere no no wo so papa beduko bi wantoto ne niema yie anase ye nduntum se ene ne wo okire bi ngo ene di asemwe nanka mbese mede ma no betum ai be sepa nko no haban eta se no banya asafom amen papa beduko bi ne ho nkire no beduko bi hu ntimi nkire ne da me kan no kra kire wo ye papa beduko bi o wo kasa ne ho me sew beduko bi ne hu ntimi nkire ne da papa anadu beduko bi o ye businessman oh say Ghana ha no ho edua bataboa ne twa na na Ghana ha no maka ntwe se kuro no oma na momutimu no nipa kakra bi na kuro no oma ne omo dia na omo nim de ombe so mo de oma ne ye on se o ka bibi se baduko bi se wo to na asore dan metimi atana aka cho prince enya no kure enya no kure papa wonu anka tie enya gbomo it is alleged it is alleged baduko bi assassin na so dan sisi no assassin nya ne dia Ghana Railways for asase Ghana Railways for asase na omampanyi dada wanye ne babiko atamres ebreso na asase no kodi osofo baduko bi ensem na on say yewu atamres ebreso na baduko bi obi a na wakasama NDC serious ebra baduko bi ekasama NDC no na osube mpa kasama MPP eti nenka na metimi akase baduko bi se no wakyere ne dia ene nkonko osube mpa nko bu nkotojo pa osube mpa kyewo adenti yes papa adenti nko ye papa osube mpa because abofra
akwa nsini ni wura according to Bible akwa onsini ni wura ana asrewa was kantam kese a ne topai hwe osu be batin baby okay ana badu kogu okofa say spiritual father and also for say spiritual son yeah ampa what to talk a woman osu be paka akwa man ka ba mienu miensa yeah poch ka so what you say ana osu be pase onyame ka say akufo do be president ana wo so say akufo do tumi nya president over your dead body yeah Badukobi ni papa osu be mpa ana koya kasakasa woni badukobi no osu be mpa ntam to mo ntoko na no ani ana osu be mpa ka say badukobi onya me ba na okoma so onu moja oh yes our media no social media baby a onu moja I think I'm sharing interview because say na your papa badukobi na kola yes church ni nyamesam papa no church ni nyamesam na nienti a woja your papa badukobi no we video prompt me twama me wo na me share wo say nienti a woja your papa badukobi echi ni say ohun say o ma ni free na ho no wo hu say wa ma ne afa duro sa ema your papa na jagezi nso kra de bewo branu sane bani ndu wasa no badukobi asase no adu bra Ghana aban eja asase na firi nisem na sikiti omnie aban be eja asase na firi nisem a badukobi wo property o asase no so entije se aban no twia mpatade e de ma osofo badukobi na enya twia mpatade de ma wi a afa asori dan no enye odi abim nti adase ne asoda no ye bebubu atogu anase asoda no aban no ade be bibi ene sesei yewura mama baye wode asofo atwa no ahia etu okoyi nanim sisi aso okoyi bibi ama badukobi a ye beka se mama de omani sika ehwe asofo enti na tede badukobi meka se de ho kire oto na asore dan sesei ye freezing accounts Abra MPP was your freezing account. Your freezing account there because on the account. We are in this in India. Me give say Ukoka and this. Anything as a Ghana for more. Anything as a Ghana for more. You know smart. More you know smart. Some they are in there. Yes. Because your papa also bempa was several and this MPP for 8 years and now do a memo. Why your campaign? Adi man na do ase na do be president. Na do be president 8 years wo so be mpa wo ntimi nsi aso da ma no. Be wura mama ba 1.5 year yi. Me nkasa mama na esi aso da ma wo so be mpa o. Ba ko hwe aso da ye papa wo so be mpa esi. Anadwo nyina lati si so mu si aso da no. Hey, Ghana. So that say. Na ye wura mama wo bre no ase opa sofo asem. Opa sofo asem. Se ebe boa no. Oh, I'm one say, so the hobo kokotokro ngasoro. Okay. Na me, masa me ka twato. Yewura mama, otu ana mo bia on consult na sofo no. Na sofo no so mo twa no ahia say difo ni mo on pa difo nka ho. Because on say na no machi MPB. Yeah. That's why fraud. Wabo na yire say. O machi no. Ajapuko ame no ka se me ma ka cho se anuma ne myoko aminim nkosua sampi no mo ache no enkoye wono nko a obesa abekoso achichi MPs bebre o Ghana obechichi ministers bebre o Ghana ha so say money laundry entina money laundry a ho asema wo kan okay on say yewura mama enya kwanya ekoye program bi wa amanone ona odu kotu dwa se abrofo no omo befa ye nananum nkoa eti America ban entua mpatasika mfama o my Ghana na no omo de mama yebenya biedi tie sa asem na akotwetwe nsem aba Ghana ministers ni MPC a waye bone etia wo mo aboa mo friend bi agi sika free abrofo nsem because Ghana 2012 2010 2011 2013 nesaka wana no odin e Ghana pa na sika no ebeduru a wo ye dai untimi nyi yisa ada se MPB minister bi and be di wanim ama osaka sa sika no enti sa mobile money we no mkoye ni nyina no afi America fa bobo awuram na mede nkomo ni besie hwade bi mehwe ya chi lady bi e Ghana ha aja for real omo man sentence be ka lady nko twa na fiase
ba say again na sentence na wie na yi ni man pie so ba ya yi ni pie ya na abutrika ye be chi no because America for me is smart yes we be jeru 30 years ba utimi ma security a wo mo mam ho wo mo ye fraud no nyina wo ye be gya mo afọ ho adi ana fofi anto ata ye gya agya for ye gya ma pa na be che abutrika o se abutrika asem ye nwie ho asem ka ho ba enkutadi hudie ne niam ekoso no ye nwie kwa na be che MP no because eden ya say na me so no mpanifo mo oman mu wo mo aye no mu din sa wo so nya me ntwa ma me kwa me koda gyanim enti NDC MPP ministers ne MP for no omo get ready na de free so ba no omu man commercial dade eche me din na ajapoku wo sunsum hawo ne amane bia mame papa fa me no ba ne frem wate na wiase ena hokwa papa sa wiase na hokwa bon ho ban ewiase na hokwa ye was spiritual key ye be den ni nyame e be den ni tutu ya na mo ye Matthew chapter 7 verse number 7 no se hwehwe wo behunu busa de mama ho bom ne bebio etimi de beka che ni pe bia wo heme abrabọ no so pese odi ya ejina wa wo so o pese oyo ohie na ejina wa wo so o pese oyo osuje na ejina wa wo so o pese oyo warefo a ejina wa wo so obanya safo ye buni be ye nka nasem se me finish asese me ka sese Ghana mpanyifo ni nyina wo mo society na nkofo anyimi ni na nkofo se akra we wo company nsem dodo na no se wo secretary free for afede won so wo hye wo atade ni bi mo otumfo na wo de wo kan no kure se me de one wo mampanyifo no wo mo be kan no kure se ye de TV ase no nyansa ka sa kire ye se ye mfa ni kan mo bra enti ye de sei ne de akohye mu enti asase we yete so no so be so ye ye ahumpanyimfo bi ne ya mo a ye kire okwan ro be fa so ya ho betimi ato so wo fa kwan so da ho betimi ato enti shodi nyame hye obi a na ye wura mama so ewura nko so amon ho ban na mum me hye nkom 31st ewo radio station at the media so me say 2026 monkey be free so abetena fam na achichide akotena so indasem tasem ene papa de amaye minim se yesua de bebre wonso wosua de comment section woni na ya wodi a wobetimi aboyura ho na ade bi hawo no oni yen ache maka show se afi we e bia program bi ko se yenya advert ma ana se ye program bi e koso e wo media no so na o se wombra studio ana yemba be bia wo ni enu medi nkoma ye bi ya pono ato ho de ama from your personal number it was 0243 434246 ni ending komo and a year 1-on-1 interview na person on the menya o dey friend o friend me on social media asemi wo media no so na me person me ka bi pa o friend number me ba the bibia ra wo amene wa bi din komo say o pese ye mo adwuma no so ho de ro ma wa o dey friend me number no e da 0243 434246 eja sorry ma membra also na ye sorry sui eh fa na hwehwe wa ye bebi na fa number etu dwama oba shedi ya japo kumene maso ya ni masetena nyina me won kan ha na me bo me bra enti me number no 0246 246609 0246 246609 wa hobia nipa bi kombia say ye sunsumu ade enko ade nipa ne nko so to me demo we bia na physical ene meka chisko nimdiefo bi na omomfa omunimdie entufo ncheche na obe na mo wa uji hundi se papa ne mi komu enye physical misosika mo na ahye be ma papa ba ma brabo no wadwane ko na obedi misika ba no waka papa sa ne mo menti ase yare we ba no moduru ame ho ntome papa manyinse na fam papa ma ware ya hye me kwa meda me ne be ma ne timi defra papa ko se manyinse ne ma ho no ene ne me madwuma fa me number ne frɛ me 0246 246609 na ne papa bro se japoko me ba waso ya de maji wadi kese pa court case na me court case na no de me lawyer kwa ka che me praise me mpa ba bi mfa ba me be hunu ka che me so betena ase anadwo adi asem no sunsumu ampa papa udi asem no ebua ma me se me madibem me court pa judge ni bo mani mu a na ka che me se case no by the foolish case papa me kana se ne friend Japia o Ghana what the billions of cedis ana me ka che Japia wa asem matna so de medi asem na ma ko okodu court apɛ ana judge no hwene ni mo se Japia ko pɛ 6 million aye 200 Ghana meyesa matwa case ni enkrofo mo na Japia nya asa case ni de asem ko nugboko so makɔ sama Japia o nugboko bosom so ankosi aga
case in your chum, and a free case. Into a book court case on the offer the book number. Men Kasake, name of Unimidia Shia, and the boss says, Sir, I'm a Ghana Megashia, who am Megaho, Yamisha de Pebia. This will be a Amaga ene amaga esia ena yehu amaga hoho na asana yehu amaga hoho no makacho se japoku de we susu mu budoza pa ebiyemre wonna nyame nam so eje eye nwosra tese unje wo dia wo dia so prefer pape na wonso ade bi e hawo no wona no ache aradi show Joshua ne jina fide lechi awo chinchin enya hwem Yankopon ne makoma so ande nyina enfamma no ye me hu ne amenka boss ichia ba bibia wo nyame esere rade so no kwatenten maye ne amode and I feel so adepofo nyina ichia bibia me di no ede sodi me ne eja ene ichia no enle comment section o se dia me kan ne yo dia so fa wa gentle e fa ho everybody e be sign ichia bi akwa abusafa amaka obajiki travel hotel Sabuki Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai, and explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how that TTB. Now they are for plane. You go to international airport. So you go to go airport to your destination. And one person go holidays. So you be able to project to Muna Bibia Metro and some project to use. So you go to Mahama, Divine Space. You go to GQ Luxus Hills Hotel. Mahama will make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.